Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya tukina COVID-19 din hunchia thar bera Mizo somsari paretin rian kai ti mu chu ani Chief Secretary Pirenu Sarmain Indian hampon zar mani nazar turle tar ngei turin mi puite asom Vice President Ana Chanchinthar Jagdip Dankar chu voin hian rin mu thutiam tira laklu ani don Justice EU Lenit su Chief Justice of India somli pakwana tan ruat ani tukina COVID-19 din hunchia thar bera Mizo somsari paretin rian kai ti mu chu ani a red test atanga mu chu ani sample test zongzong sangkhat somret pasari zinga za somporok point pathum paret an positive a tundin huna shikai to zongzong za thi nuai ni singthum sangi za sariani a nuai ni singthum sang ni zare somko pasari enkol damani to a enkol lai sangkhat somret paret omin mi za sari sompangan an thi pui to ani mishing sangkhat zela positive mu chu to za thi zani som paliani a minoi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to za thi somruk panga anga chhut ani Election Commission of India ECI chuan vote nei tura qualifying date kum khat chunga voi khat chi siam thin chu vote nei thei tam tak tan a fu tok lo wangin a siam tha a ECI rotna angin Ministry of Law and Justice chuan RPX siam thatna apom angin tuna chuan kum khat chunga qualifying date pakhat chau ni thin kha qualifying date pali om to dona qualifying date January ni khata kum tling man lo khan qualifying date dang April ni khat July ni khat le October ni khata ate vote nei thena hun tha anei pha thei dona hei hian in thanna alo omma deuh chi a kumtling man si vote nei man tak lo awanga har satna te ati bodon ani kumsom pasri tling to phot chuan kumsom parit tlin main vote nei dilna alo thelud lok thei to don bok ani Mizoram le Assam ram ri chungchanga state pani chief minister te chu tun thatop emo September 30 New Delhi anin bedon Mizoram tluaron zin mek Assam minister pani Atul Bora le Ashok Singhal te chuan chief minister Puzoram thanga chu achena bangla mu in heta in kom lai hian Assam chief minister Pu Himanta Biswa Sarma chuan ron bia in Puzoram thanga chuan chief minister levela in bia ka that thu alo shrila kumin August thatop emo September 30 lama emo hundram chang om chuan New Delhi in biak anrem ti ani Assam minister tele chief minister in biak na hian chief minister chuan ramri boy chingfel torin thei top an chua don ti soin namin pialama in biak na hotling tak nei ani chu lo momati thua srila state panhi sarkar le mi puite in kara in she thiam ton na le in rin ton na om zela poimo ti soin ramri boy chinfel chuan huna du rei dona har sana om zongzong te voile khata awaya chinfel thei ni lo ma se ata tolin chinfel vek tum turani ati Puzoram thanga chuan Mizoram thar chua ku wate Assam lama policein anlo man thin chu poeti thu soin Mizoram thar chua chu Assam mi le sa te thowin an lei thina khochak lama tanga dan varon phulu nen hriat ran harlo ema khochak lama tanga ron kal chu arowani a Mizoram thar chua chu a hring renga a mel en ringot point olsam takina hriat ran theya hei hi Assam sarkarin ngai poimo se dan dik taka hral chu ani awangin Assam police ten har san siam tolo se du thule anni point lo ngai poimo lo NG turin acha ani Assam minister ta hian chief minister Puzoram thanga chu politician ton hriat nga tak ani awangin achunga rinna an ngati an soya ramre buai chungchang chu state pani mi puitem an pom tan thei tura chingfel turin thei top an chu don ti an soi ani Chief Secretary Pirenu Sarmai chuan India zelena champha lo thleng tur lom na atana intina nampon zarani nge theinan le nampon zar nei theina hunrem changa me puite chu fleck lo le theu tur le mani in le lovatar nge turin ange ni na so mani Nimin Khan Art and Culture Director Puming Thanzolan Chief Secretary Dr. Renu Sharma chu pisa Azadi Kamrit Mahotsav lom nakal zela nampon zar tar tur hlana Indian nampon zar chu chungtin ten an evenge ngai namthil hluani a tun hunram changa ol samle tlom taka le thena huna in hongani ati a kumin hi Indian zelena mu jampha kum samsari pangana ani a alomna sarkar lai puirua manna harga tiranga noya tun thani som pathum atanga som panga chung hian chung gotenin nampon zar theu turani a hemi hun chunga tan hian zana la thalovin ni som pathum atang hian zar tlang turani a ni som panga tlaya lak thak le tur ani nampon zari sarkar mlak nen cheng som hne le the turin state chung hun sang zor ani a mi puiten an ngai poi mo veng le khochang sang shuai tu te point an mani huam chunga chengten ol samzo ka an le theinan do sanga flag khi mi puite le the turin an zuar mek ani tun thani som pathum atanga som panga harga tiranga man chung hian
nampon zar hi dor bazar sarkar le private building ate tarvek turi mi puite chu sarkarin abe sei ani National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Regional Office Aizawl chuan National Handloom Day lomna polin Aizawl banapa hola handloom exhibition abot saya Assembly Speaker Pularin in Silo chuan min khan he exhibition hi ahonga stall sang tu in hak tu te ko mani National Handloom Day hi India rampuma kum sangkha zakwa panga a mani ramde chu nge choisa na movement Swadesi movement hria rengnan kum sani som panga tangkhan lom thinani a exhibition hi tun thani som bani thleng nei turani Handloom Day celebration exhibition here NABARD thopui NGO heng kotnar Neida Angels Business Promoters Heritage Handloom and Handicraft hian an kut chuak te an pho chuaka Aizawl Handloom kut chuak te Lenbuang Handloom kut chuak te Angels Business Food Packages te Neida Agri Product le Heritage Mizoram Sabon te baka konpui Women Farmers Club te siam sang pho chua ani Mizoram Youth Commission MYC board say super IAS 40 program noya Mizo thalai full sponsorship program ma UPSC coaching culture te chuan anjana mun tur Delhi ya Vision IAS ALS le Vajiram and Ravi coaching center an thingkim to tun thani li khan Vajiram and Ravi coaching institute lu turte thon masak beran ni a tun tha vek ni ru khan ALS academy lu turte kaltir an ni a nimin khan Vision IAS academy lu turte chu abes nung beratan thon thak le an ni a heng candidate thon thak te hi MYC official ten lengpui airport atangin an vailiam hlom ani Super IAS 40 program noya coaching culture te hi Mizoram Youth Commission chuan full sponsorship pay a course fee airfare le accommodation charge le adang te tum saka Mizoram Youth Commission chuan heng Super IAS 40 program noya zilai te uluk tak le strict takin avil dona Mizo thalai te tam theng ber all India service le central service andu thene turin Mizoram sarkar chuan MYC kaltangin hmala ti MYC hotu te chuan an soi ani World Day Against Human Trafficking Poland National Commission for Protection of Child Rights hoi hot naupang mangasum donna child trafficking chungchang zirtinani khat o district level sensitization program in 75 bordering district of India on combating child trafficking ti thupui manga nei chu nimin khan champhai district borsap pujem sarin chana kai hroin manani a heun DC conference holania hian champhai SP pularin pe warte chon child trafficking chungchang zirtinani nein mishing mangasum donna human trafficking chu khovel pum ho pa poi khoina thangchak berani thu ta langa human trafficking thlen chan te ta langin champhai chu aramri de om an awangin mi pui hne na atam theng ber zirtin pek apoi moni atia champhai police station a human trafficking case boy pui aloni to thin thu te ata lang tela zone chana hun man ni in soi ho ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Vice President Atana Chanchinthar Jagdip Dhankar chu voin hian rin omna thotiam tira laglu ani don Pudankar hi voin chun dar som panile chan veya President Draupadi Murmu chuan thotiam tirin alalu dona Vice President har hi Rajya Sabha Chairman ani nga lang tuna Vice President lai M Venkaiah Naidu nimin khana huna to pani ponto ngin tun thani ruka Vice President in khan nei zota ka khan pu Jagdip Dhankar hian vote zanga somni pareta mu a king pui opposition candidate Margaret Alva chuan vote za somret pani a puthung ani Justice EU Lalit chu Chief Justice of India somli pakwana tan ruat ani President Draupadi Murmu chuan Justice Lalit hi Chief Justice atana ruata Chief Justice Nilai Justice NV Ramana hi tun khani somni porokhen cholto don ani Justice EU Lalit hi kumsangni sompli August khan Supreme Court judgetan haruat tan ani US President Joe Biden chuan Finland ne Sweden ten NATO anzomarem ti puina lekha aziak fela President Biden na chuan heng ram pahnih ten NATO anzom tur chuan lom omati thu soin an thahona po tun hma jong ai na hnet zolani ati Finland na Sweden te hian Russian chipai changnam hanga Ukraine arun hnuwa NATO zom din an thelu ta Russia chuan ram pahnih te NATO zom lo turin voi tam tak avau ani Chanchinthar cherti tomna na tlang pui tukina COVID-19 tin hria tharbera mi za som serperetin hrian kai ti hmu chu ani Chief Justice Pirinu Sarmain Indian hampon zar manina zar tur le theu tur le tar nge turimi pui som Vice President Atana Chanchinthar Jagdip Dhankar chu voin hian arin om thutem tira laklu ani don Justice EU Lalit chu Chief Justice of India somli pakwana tan ruat ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani